hi zen mau ji pathin thang wa in tu hin reverend ti jam pathan hau ki tun tha pathin thing ei se ti diu ama hi in chule to lom hum ki dong pen dong pathin khona han do nei nei ti di bin pathin nga taw ti ha pathin nga taw na mangote engai lo ba engzing pakai pathino nang man na hum gi se tu chan na pui na ni mu sa wa kiwai hom na hopi kan man wa som ko na dilha nung pen chan kan thi ta zalun pakai ni min ka thang ba na hi khone jin non ho je no pakai ni min ka thang ba ki na hi tu ni hin hi che nu sa te namina ke khom honin khone te ki thu pi nin them sa ken dolwin nangman suthinga supunga phathi bu a mancha pha mangdingin thangwa pumin pakai jasmin khur kabop sa zo na hi amen ki pam ka san ke gelda nai pungka khatbe se dham ka ti thim hen chairman pan chom cha ti a cho ki se yong ki chom cha ki ti yong dhung boi dham ka tin ja cho ken hun geling ka tin chom jam sau jam ki ngai tu tang ka te ka sau se lo he jan se hin ha thi mun lang ki pa thu them hat ga se ta ding e pathen long sin na wangen 2015 ham chun hilai zalen mun ka ga chin ECT managing board ka chewin revenue lbangam director hilai hin acting principal ka hele sunu pa ha sat ki tu chen fundraising ka chewin hoina ke khane ki khomin ale ti la zo dio ti ka gelle hong mi te tom pan zanin izon asmat hedingin ke yong tu jana che hun tha a thu sin phar ka chan thi zalin lam kai hole hong mi thing ta sum ke pa thu kan phung ni hi lam kai ma sa ho pension hon nong ai khu them khar khar sin ken them har ga sing ka tin e cho model to pa jing no pension de ai ni sa thi mai tan Ziaslista huim pu ka kisan jo hin ke ga ke het dol nong ken khoi ki le in ka ngai to in pha chom khat kumli jo wen che yo chu kumli chun pathinin pathina tong nin e ko wen hi nge kan ki pai jing po in kalung ka sai ka le nen la pathin khuna ka ki pe lu chun kalung na wa ma jing in lan hin wang in kalung gel le ka ga ngai tu thein he che pha lai pathin man cha ma mi min thang or Dr. also Jasmine Lekha Naji, the story of my life aticho ama hin ko thusim chu kan sim avel ni na ka sim chun pathin in kovin masam lama hobung peha ala samdi da no ei mu se ala pathin chun chon nen sim tan kaga ki yele le hinglel ke san la khana chun ngam jong kangam hin ala pathin avel vel se pha chun hi ho kan pet somgil nga komen bible ling puna kan chen somgil gen kan sai kalhun chun lam kai ho wang phat pathin gun le hin ten school of evangelism ibil to ki thuna chun mo podin ene koyun heche mo puna kan la pha chu me song ka bolin emajo se coordinate ka bolin to vai homin ka pangin cha chun ilam kai ho pasro alui je bo training na chi khabe se lo ho kum khan som ni ki pin thumve training ki pe manin lam kai milui ho to ke het phat ki mang khomin kum khan thumve hungun residential session thumve mahin se cho subject he thang pi in som khil ni som ni to mang khile cha chun ren do paw he in ren thang chung nung ren thang holal ren thang zeleng ren di jang hlam ke ka hin mi gu bin class kalajim le pathin thil gun kidang ka sa cho pa te ho ada gim chol ma so amo to kiloi li hildinga ei gu na tien so le ka to pat pale lam kai ho zo si to ka ga to khom the ka ngai to le pathin thil gun lo pi san pathin ka thang wa ni lam kai ma so pathin ma jeng wen
e kho sen e yel kho vin e chun ma ta ki tong khomin kum thum ma ki tongin hi jo chun diem rai so ta vin ala le bang school chu hingro dim ta pon sun pai ha sat lai chun diem rai ki jom the ta pon ya chun pastor ki nai lo mister ki wangin financial tin kum ni koi ki no vin cha ka ki gel na chun emergency assembly jo hongumin sagal hani jo ki join no emergency assembly hile rent hola rent ti jang ke chu ko tin hin ko vin khalbel ka gel pathin na to che ham ka tin ala pathin zalin isi kumni le ti ka to jo chun ka ki gelen ken pathinin ke he bai hom dang in emam chalu di hinte he chun mil lang zo he pathin thilpi khat dangam ti in bible college an kana chi ta in kum som nungin resar ipivin abana kum som tu bang tim nung chun academic dean vice principal le acting principal ko ngi tun vice principal kom ki teaching he num ka sain pathinin ki thin hi jong le sapang khang thao bible jul ho to kiloi khoma amo til khowa heta ga training pi pa pathinin eman sa num khat hinte thi so ge gel zen ko le lang zo comment tu chan hin kyumen kil hasam le jong le pathin puina changin ka ki ngai to in pathin zalin emi sa te mun ti na ho le pa sum zum tho ho jong pan pi ngai ho chapang ho to ka kiloi khoma pa sum sum lung put sum sum ho to ka kiloi khom no num khasama ma in tian so le hilanga jong hin Christian education chairman na hi savin hatwe pastor community chairman tu na thumwe na tamai the hirisun to mnen pe vice chairman tam ni kum kon pe ki thin hi jong le lam ka e dok dan ka ngai tu tiang le lam ka ho lung gel thina ka hen ke pa thu ka phung ki ni him reven thang le e dal ha le hobung chuma do pa renti sing son ai le hilset sim yong chu chom pha chu mium thei be lo pha chu na man on lo tiang le tin e na ngan sivin hinglan sa san ki bowling ka he lo le som to bang ni ki bol manin lam ka yon ki thi mi lo e ta san ngam naw pas ki pam ka sai tuin ka vet le khang tha le thim ta ta adin dts principal oi pu hem hamang ta hen lang gk hen lang tiang chu le ni ho ho le thai ka bo dang tam ta bol thim ta min ki pam ka san pathinin isia wang hi om pi ti hi tu jan ka ga phung num na hi ke vai hom nalam jong ka ngai tu le tu chung vai hom ma jang khai ma jengin pathinin i bonun moderator lang dang ju si ei pui wati hi kamuin ke pam ka sama ma jengin tu chung chun koi ma dem sin nei pon in ko ho khopin ken to kinai cha hen ran khat chu ami ke ko lung lung jengin ele heti be sem ka tin e ho la to bang lom nam ke kon ho le ke sen ho pum pum om pun ele lam kai ho lung gel thina su ke pa thu ga phungin baban jong le khopi no pathin dong sai chi wa phatai ke vai pu di he ke nong ka ga ni nomin me ga ma kumni de char kyomin ec church khopya ni ve ka ga pangin ka pa chat ma chu rakhat ma sang hin agenda hi thot do win report jo se thot do win se mailing chun ke som hat kan ke thu pin ale khopi ke ni ya hele isu khala wang chun thumle li ding a kinil na ana kinil om lo aphai phai ti na le nini to wa le le khabu pe zadi de he pas ki bolin report e ma to ka ngai to le e hol nong hito banglang chu hin del phat din ka ta sanin agenda hol nam ka ma mu hen nang sarin bol hen lang wai hom te le kinil be se lo tel executive long tu jung ka le thulu sa le ni le tampun ki pam ka sama ma jengin wai hom nang khang to ti ke hen ki pa thu ga phung ki in ke si di dong chu lo mai the hi dong le zaum ta pension ho pensioner ho pudin lun khone hen pu thang khole hen pu pa thon nam ho sei banga jo ke dong ki pension khale ta kan ma se he isia lisa jo ki pangtal o hen he dong le pathin phar phai pile kum tha 2022 January 31 khole pensioning dan chu ke he eron tu jan hin pathin thu
isei di wa ga di chule thu piu siliam tin ka sai piu he sifi te ho hopi yong chun kan setan thu pi lai zong ta ga lut pa cho bui thovin ye chun thu pi masanga changgup na pa yong chu ikel ho diu ka ga di tha in ye chun tu dan he chu rong chu ga sim do lem ka sai Bible choi hon na pher tin choi lo jong chu thi mo ke cham sam pun tin ke jong hin azem neu ka mu thelo ja jem li lin kan sim ding hin Colosia bung ni chang gup le chang si kan sim de hin se he tha do pa wa pa hin chu ti he je chun nang hon Krista je su pa kai chu nala bang chun ama jing a chonun ama chun chung khowin chule ke sadon chule na ta sannawa chun ki phut doun na kilu bang chun hicha chun thangwa nam dimun pathenin tem phade bu pi hanlang polin Colosia mi te le kha athot hi hobong hi aman ana phu do ai pon FSC huwa chun kumthum hil pathin na atongin ke pan pha alhang samin heje kumthum ma pathin thua sei sung chun Epaphras kiti ho ailole kiti ho Tychicus kiti ho ama loi long so thunga hi di hiwin athu zao chu nung sewin Colosia hi hobung chu ta san ho zao chun ong ding tan hobong din ta non chun thuil di lo thuil hem te ta te aw lut ta en hi chel ho la chun Eastern philosophy alole Judaism alo Gnosticism ho ong lut ta en hi chaw lut pha chun Epaphras chun Paul sungkul naga thuil di lo ho le hobung chan thu aga chei pha chun sa sa polin ama phulo hian la ta san mui jong le hobung ho ki pui jang na di le kelam kai le kha thot hi ana thot hi a hi achuti ta a hele moi sao cho Jesus Christa huing pun ka san ta win hobung ding ta hi je lo na thuil di lo hon aga se pam de le Jesus Christa pang lo wa jong kyo thuil na ta san wa hele thagaw ma pilin na maturity na mature na hi diu he pilin na hi diu he thagaw ma ta namu diu he ti ho to mang kil na di lo ga bol ta le so sa pulsa na ge na agela hel amas pe na chu Krista na la ta wa hele ama chun chonun tunin jong khat vele ka changa kom ting ka gele kalung don ji na he Zan program kai Christian ten la Manipur hoi lai North East India kam jong le e Christian in ko wa I ha thilo na tam ta hi Krista ikila na pa hi di lo do to bang ka ngai tu ji yesun tunin ki tha gel ki hote Krista jung ka khoding le Krista to ki gui zop na kani ngai a hi e gamu vet le thagaw mi lo ki thagaw mi sa tam to ma hi cho ni gamu subui ma man ka ngai tu hi so sa pul zo hin cha gel kho ma ma chu Jesus Christa bana Krista lowa Eastern philosophy Western wisdom Gnosticism elo le dang dang ho chi gun na bang sa zob ding pa he phalo chun Krista chun la taw le Krista chun chon na ti hin ta san na je Krista cha ase khat ka di chu pakaya pan sai na Jesus Christa chu ho evangelical ho hin kau hing pu mai te pun kau hu hing pu le kapakai my Savior and my Lord hu hing pu di mai lo pakai ti ti le kai hu nei pa ama thu to chon ning ka he hu hing pu ni ke san ve ke pa me ana pakaya he nei phalo he ke tam hinam ti tu jan hin e gel do sa hin so ta pul wang hin sangup na chun chuti chun na hon Krista Jesus chu pakai chu nala bang chun ama jinga sonun Krista Jesus hu himpu hi keul hubin pakai chu nala bang chun ama chun sonun ane ro chun pukhai lun ho loi ho to hul na chom khat thim kan setan research ka bol lai chun ka professor pa kom kan sein sir is kon te le khabu khat ka cho a hi le he chele khabu chun Christos
ai lo le Krishna khat he ativin nang ngai dan ipinanim kati cho Professor Pai Gautam University philosopher kumsom ligin to nunga Manipur University ko do hin kaga patem kenyo itin gelam kati aman e don but na chun how keep Jesu kitile Krishna te ka the hi poiti so Hindu Christian lo ka pa cha aji pi ham ka tile Jesu Krista tu ham thu sima oma api na amuni majo se kya Krishna kiti so benglam thu sim to manga se chu ma sa lo mai the che chu koi se ham Hindu se tuni ne gam India ve hote ipi thu thum tam America President pa alui pa Donald Trump hong jong chun Swami Vivekananda thu se chu quote abolin se thilo sa Swami Vivekananda min se hi chun pesam le Western Christianity chu Hindu philosophy phata convince bolta chu homa ma ka sa hi vanoi pumpi ho ki khopna Chicago hopi America amen ya chun Swami Vivekananda he aga chen holim na bol chu mi sang si ki khom la chu mi kang ho chun ipesim tile ash India ga ma missionary sol i bol hil ta ve e ho sang ho thu e zoi thi so za cha leu chu na ngai tu le chu to ayong chu YouTube WhatsApp PGM WhatsApp yen ke YouTube kan mang khong khongin lidanga chu smartphone nong ke choi nai sai lo ale di khat ka benai le Methodist pastor pa khat taw ta I pray in the name of the monotheistic God Brahma hanu kare monotheistic God pathin khat Brahma min ka taw kol pathin mina taw ta thum la mon ayon la khang to sa lu lu wan na e ya sin ngai tu diu tu jan ngai tu re ka ge su Jesus Christa to adang belap thelo hi tu jan ngai to le nom ka sa na hi so tha po jong jun Christa chu pakai ta nakila ta hui pa pakai nakila ta le Christa chun chonun philosophy ham adang da ho tu ta chun atu se hon la khan to de na pilin diu chung le ta san hin na ti to ma hi ye san tu ni ma chal thelo na ham kumja jana pe pin tha naw ga ge khin hote aji ma nin ka ta san hi igela lan adi ai le ki tha pat ki hote na pin tha ni ko o nen ko ki hela na he thiblo ne he thim na ngai na ma pathin he nga ama kom ta ya che ngai dam ga thum hi jong le chun na ngai da ma na taw pi a Bible sim num na ne nia hun kai num na ne pathin na to num na ne ni ho hi to bang pathin la ka ato na pa chu loi har isu mi din ka ging cha ne yesu ne pa khang lai to tuan ki tha pat ki te Christa zum kho di chu Jesus Christa ta ki gui zop na relationship ani ngai hi Christa ta ki gui zop na ne lo Christa zum kho thi pu ne hi lam kai ki len ki jong le bol kom wang chu ha sa him achang sagi nai ga ben ai le kin sei ki tan ama chun jung kho ben chule ke sad on chule na ta san na wa chun ki phut den un na ki lu bang chun hicha chun thangwa nam dimin umun Christa jung kho ben jung kho ti teng le English is agricultural term hui de dan na mi ma so ka pa cha na chu mol ta ta he thu cheng amang wen Jesus Christa jun lo zao li li ho ve wen yo jun lwan le ngong ki mang mai thama jun li li ho ve wen mi pi ho he the to a hi pol de sin a jun a he the di low ball ho he the di mi mol ho he the da se pam te le zoom holding thu se ta him thing ho even ai le asan hi hui na mu na det ta ding the ho ho imu pha lo le noi lang azung det ti na hi theng la nga chang ham ki bo la yin ham pa chu phatim the lu jo olai bo la loi khat ho bo do bai zet zet a jong chu jingka la e bo ji ta chu azung
atam lo ya bo do bai lai khon neo sa ti sa do le tu sa ki tu a he to bang chen ngai to le thing rong hin azung akimulo lang chu tui hen lang akhan da dinga thil tam achan phar ai le akimu thei lang zu chu khang to ma hi yes a Christian in ko ka ngai tu ting le pathin to iki guizom na relationship ai ama to iki loi tama taun hen lang izakaya ami te to ki loi tama thilpi izakaya pan ha ta la mi mulo lang ya bol ting su le eya aga do pa min amu the hin ka ngai tu na hi sam khat nei ven ai le labu khat na chun David chun mit chon pha ho minun num ho bol lu thuma sein khat na mi gi lu te thum bonga chon lo mi chon se te lam hla ding le lo mi zon tai num ho tu khom pi lo ti so ka ven ai le ven vai le cho he chon sin na hla su na hi anewa ki pa iza pa ki pana ikiloi na pa ki pana itu khom ne khom na kinung len om lo le kilometer se hi ya so miglo thu si thu pa iza su ke hin thu pa izop le ki khang to wa ta salago ki phachu me thu si zo kha ting le e yong ki manga ke chang hi ya so David chun minun num ati so miglo te thumok manga chon lo mi chon so lam hla ding le lo iza ko na chu amho tu kiloi kinum ahim ikiloi ting su le iloi lu gul son nan kila ta ahim iloi lu gul son la ting su le ni khom num na tu khom num no ma hi yesun tunin gel le han alua halu ho ka ngai tu ting le aza na mi thumo azan hiti bol tango khuti bol tango apalo lang azuya ko na ki hin la achai na le ne khom dol khom amo se ya zon tai la su za ji yesun tunin ki thagel kit mate naza le kaza ho hi odinga phai nam Christian lam kai pastor pai lang ho lam kai mi ham zong lemen naza le kaza ho hi filter bol ngai ni ke dinga phai nam hichen pathin nama e pui di nam khain khu sim ni nam ti pawang hi ha ta ke ngai tu hibana iza ba me thum na bana chun ikiloi pi ikibok pi ho ma ma hai e pui mang the e pui la thia pang ai hi he zon ki bok pi ba itu khom pi ne dong khom pi ho ma ma hai e ma ni nga ki pal the ding ne chun ai la aga lang en se kin na chun he so minun num bol minun num ab se kin na minun num ho zu lui panga thing phung ki phut to bang lui panga thing pun chun tui rong anen adang tam ta azung lam su de hi tiếng số lệ adu agop ngai pui cho san diu cho aphat phat chan ga asujin ahi tunin jung khon ne je Krista te gui job na ni tiung le Krista to ni si a ha sa gen the no i thu na wa hi te top so a Krista te gui job na su selo wa Krista te ibelo a te top sa pan la tiung le e ho ke hei jong le aga phana ga ji adu gop lo la ki pang the de hi ai la mi thu se adi lo lang pathin to khen de lang pang ngai nu ma hol le hi wang le iza akuna ikiloi pili kiloi pi akuna chu ine khomi don khom teng chu aki chai to mang khi hi ya tu lai Christian te le tam ta hi le de don na jong ki bu ya hun sung je nga jong talap bom ipi bom bom ham chukidar hon chom jing ha la ha si ngam lo thin nei khu mang chu ka ha si da ne ta yesun ga tha gel ki mte na za le ka za ki to bangam ka kiloi pi to bangam ka ne khom ka dom khom pi to bangam ti he gel no ka san ahim aba ni vet ki na he le acham mama chun chule ke sadun tidil architectural tam dan in salong pangache na so cha pul chun korin langa chun a foundation chu Krista hi pola sanuman sahen bia sanuman sahen ala dang sanuman sahen nikhal ewang nin sa ungke patep de ti cho hungke patep de hi
ngay tu leo chân na Krista sung pi foundation chunga in sa diu hi Christian in khoju Krista pat kisalwa kisalo thelo hi mi pi hing iti ho phagau mi tiong chu Krista foundation na kisalo su ke hi ve polin kicha pi mama chu Krista ki panta philosophy di lo khana akichai yu pa yong cho di lo hi yezon tunin no pa to khanglai to ngai hete e hola yeng jong ka gel jin Judaism alut ho he ka se ji ham tu la in Bible hi akelang ha sat ta puvin alunun Bible New Testament se sat lavin gang te venga pamang na tum jin somangan ke chon mi present ka bol jin ka ve na hi le ma ka bol hu hei ta ta chu underline Bible tang ki bol hunna thagau mi ho simle bol ji to kilo ka sa hi ana ka ge ki jin je pakaya akoi lo ji wa chu jesu ka dei ta poi chep tanin ka tin Israel si ta nga ti hin te ti ka ging chan hi yeson tunin ka ngai ho dinga chu nu ja to bang yong le Jesus Christa umlo na ki khosa pallo na ki sa ti chun na chon se ngai lam hi ta lo chu wan gam kin na kin ta lo na thagau thing puin ke chang ta lo di chu cho ngai tu ti ngal tunin ho hin imi te la chi tam che che na au in kom ta ke che na hen ka ngai tu ja da pon na ji ma man bol thi ka ni pu anai pe na khari ga si thu tu yong hin ham tha sa pang ho ni ma he India kam sunglan te mo ngai to la chun oh Jesus Christa tai lo hu hinom poi ti he che kon seven nero neu be se jingen he chun che he ho zo se hu no me ti pa he ke pom le phanga lom ti ba ya bai lam ning da ni thum lam gam Bible thim tam ta wang cho gin cha lu men ki tol ha ji na hi bai lam ta ki tol ha the ji ni yesun tu hin ngai to le chun e go menun adia government dem na lo na e go menun ache pi chu RSS philosophy chu amo sin pesem le Christian te zong Christian in the Hindu Christian Muslim Christian Hindu Muslim hi sa dia ha tu pen khanu chu Hindu tua hon ngai to le chun na Hindu Christian ni te le kai tiang chu le Christian Jesus Christa ta lo hui na ome Christa chu in lam pe hola khat a hi che cho ipom ta dinga le ke malam pi thu cha chu le hin chu kai ti pa ke malam ti thu cha chu le hin hola khat kai ti hungai khong de da yesu ngai to le khang sa the ho text bu yom ke khela thil tam ta ki khel ta hi achuti ta igam sung idin mun tu din mun chu hi bong jun do na covid dam na ding ho bang ke gel chu ka ngai to le ke chu ha sa ka sa hi gil ke pe la bong e no su kin le ke ba dam ti lung gel ka ni jo yesun tu nin gel hite Christianity hi zakhat la mili bo ki hi Islam chu zakhat la som ngan koi tang ka te achu le som le ko percent lu chu Hindu group ti nai so Buddha jong Hindu ho wa lung hai lo hong pot bo hin na Buddhism Jainism jong Mahavir jong chuti ma hin na yesun tunin ngai to te ito bang theory ito bang kisil na manum British hong lu na Western education lu na Western science hong lu pa na so Hindu ho jong ha ta ke sim pha hi ke jong ka se ta Hinduism ek ke patti la cho BC sang le south ver cho heavenly bodies si ho ha ho au bu chu atwa Hindu ko pi la chun pathin khara ta san thiu ta chu ale pathin hui pen ham khala chu ja hu hin na hi lampi chum chu me ti he Krista tai lo wa hui na poi ti pa ho thi pi ngam de nam ti pa he don ham se me he yesun tunin ngai to le na Krista chun kisad ovin a foundation Krista tai lo wa foundation lo hi college a kam lai chun loi ho khanin UBS a kam lai chun heti na se tuin ka devotion bang zo Bhagavad Gita kan simati so ki ngai to dan zo hibe se lo hin na
ka Bible ka sim to Hindu scripture God Gita so aki banga ke jun kala thelo so ake min moham ke pun kata sandan khate ye jun ka gel ahele pom zamna athing le thing lo I ho to ki to lo bailam ta pom thilam pi na hi Krista ikisa do ni liu khan tun philosophy za chum chu hung ding e hi alternative za chum chu hung ki per hi rong le pol wang chun adi pun kolasia ho bung tia Krista zung khon lang kisa do ovin ati hi ye chun ikisa do ni liu chu Jesus Krista thuil cha aban them khan na chin life tin ni bom ta ne chai bai diu tai ta sanna wa chun ki phut do on na kilu bang chun ta sanna ki phut do na kilu bang chun kili ti ten le school kai lam tong kilo le kilom thim pathin cha te huina chang ho he pathin thu zil jingki ai wang phat win lam kai pu pu di pyo ke la loi ho en Bible sim ha ta nen til ho ne le tam te ni sim ta win ni lang lai chu mi khat ni se ka jan abula pat le chan sima phachum pui ki tam ta kan za hi ine in lai lai sim ni ke ong so chom hat kan ta san tin thoi ala ka ngai tu ne le Bible he ine lai lai sim jun Bible he het thim la aki kale ki ti hi ana pathin thu hin le khabu chu ke pan thu pa lang thu lu lui ta yong le abula pat ale chan phata sima le aki zo mun na ki mu a hi ye jun tu nin ka ngai tu le Nisia a Bible sim the ho miam phai ve iza pathin tu se la phai ke goi zo jing lo ri sun ye chan tu nin pastor ho upa ho Bible ha tan simutin mi pi te pathin thu to ke to a ipui wa ta sana akisa do di pa ve aki pu de di pa amachal di pa akhan du di pa ve e ho mo pu na hi te tu nin ka ga zo no min loi khanin ke bai hom ne thu pi ni ge lovin a director hub chairman ham chalin pen gelun thagaw langai le wang chu mo pu na hi jong le pathin ne nei wang chu pulin da phun do chu Krista piling dung chan I pha diu ta sanna e khan to wa hui mul lon le to ma dok tin chum chum ki pe hilwa je Krista hui pu hi ke lo ta san din de diu pa chu he je pa chu e de pi wa hi ye chun chani ding chun pathin thu simwa asim ke wala ezui wa pathin thu ikinga diu ikinep kin na lai diu hi ai so pathin re si piam tile le si na hi hin kho ki chai lo hi hin kho kin na lai hi hin kho kin azwan gam le me di lo ma hi ta san cha te jo si juni khat ban gama nom ta em diu hi ba chela so wan gam il hun tiang lo iti ki pa thul ta dem ti lai sam thal umma ma ji hi ai la aga chi ta ta dia ngam kyum be lo din ka ging chan hi in komandan ngai to tin le abreka ma chan Sunday school teacher kha omen hlangpin mi ho Sunday school teacher tam e olang hi ti thimam ka pun thusim sein sapang ho thusim helen lazar thusim le mi ho pa thusim sei ta as a class mi zo se chun do na sem chun na thi tiang lazar ni no mon mi ho pa ne men am zo se sapang zo se mi khat tai lo chun lazar ka hi no me khur tun jeng da me khat pa so tung ta pon amis no chun dat mo ma ba boy nang ina ti ham pilungyal na ni ham na lo han tung so ke ti le mis ke wang so le se ne mi ho pa ban gam lazar ka no me tam ta ise lo idin mun se se chu na le se lo pin la zo se zap ding wan ngam ma yong chan mun pha pen chan ki go chu wang hi thei lo din ka ngai to me Krista ikisan ikilawa Krista zung ikhowa ikisa do ti musule ibol lo di ine lo di tam ta din ka ngai to me inum na mulo de im na tam ta din ka ngai to me yesun to nin no pa te ho khang lai te ho na gyal ki rutin pathin thu azil sima azuya hi de to ni hen ka ga tin nom ne hin asai wazing in umun pathin thang wazing umun lagaw mile milo cho ama ki se phat lo ki te pun tin
Bible imu dal wangin pathin thangwa hasat gen te tu azong pathin thangwa pathin to kilona chi the ho hi lagau mi hi ti thein khat omin a hi jahan chon athil to thu hi asunin tu ge ka su mil mo khat omin alen khat be he achi ai le mi hoin lampia na tinguvin asum na pai la pi ta vin chun ato kitan e ki le pathin na tong khat ki za ita lampia cho kani ka ngai kila piam ta kilung hanga thu yong ki sei thelu mai then aman ave chun thil khat ni se chu pa chan ka sa number 1 ke hi kachi lai chun kani kinga e la pi na ka sum ka pai la pi un kai khin hoi hoi pi jen pathin ka thang wa ti the chu ka thil la zong le abon hi lo jen pathin ka thang wa ti kin na lai chu asai na chun kena mo kala pi pu mion ke ila pi jen pathin ka thang wa ti the chu e le chu alim nim ke munom lo mai the what saba ke the le len tin hoi lam khan ne he do ta wu ki mai the chu thil la dan pa chna lagau mi la dan pa ila dan ke bang ji lo hi yesun tunin krista ikila owa wing pu le paka i koi tua krista zung i kho ting uchule ta sana ki pu de ting uchule in kho hi wang phat i wang sin i yong le thangwa ni hin kho hong dim ding a hi Martin Carothar lekhabu prison to praise kasimin power in praise kasimin ele ama se ma hen ki zo lo ma hi aha sat gen thei ting chule pum tawan taw sam pathin thawai nadin mun khel de pathi no me thi so aman so che pian thil ki dang tam ta wa sein chola khat bo sing tin kang ale tai nu me khat he achanu he club hola lam lam jing khat amen anun lo je he talo pa sar pa kom chun sein pasar pa kachanu he club hol lam jin sum kilon khuti khati ipiloding ham kataw tawang ki toy pui the pasar pa chun hito banga omji chun pathin iza kai bol theju thangwa ju pathin nine tong tan thi lungdon ta he o tingel dan ke bang lo chun ama chun ta ba en lo ji hello pha chun pathin ing ta pathin iza kai bol se nama khut ka pe pathin ing a lut pha chun pathin kilang ten nai tong ne evangelist go lang khat he che club holum be to mi ga ma phone omjin amdan kho achi kha kilo myo si dan kho music kila me kharung lama alam so chala hun ket che na tieng su sumaga pi jiwa ta pam ta da ne salai pi chun go lang evangelist khat ga chen so pinu je christian nangai lu Jesus loves you ti ga sei ale mi amel hoina jo si pun them kha kar su la sumida kamuram ta nu chu aga sei chu na ma chu amel li po nen ko ha mi chana ke ngai ro sin ke chai chun a holi mun le zer sta kun ke san tai thi chu e hoi mi min thang ke ti ho fima pa hola sa thim ho he ki pa dia gel mo he alum thimu a ong lai chu Jesus Christian alu dim lo ja so thom hau na ani hi yesun tunin ngai tu te yo dinga papen chu Jesus Christa ikila taole Christa umin zon hetin ni sin lagaw thing ki puiste ai lo le akila nai lo yo mu mi pi te le tam ta ho he ipi lo le Jesus chu huing po kila wa pakai kila the yu ham mim lung hol le kilung hol tu wang ma hin gam lai hun lo ti hi a chai na ta ten bol tang ka te illustration har kasin do kalung khoi mama omen miller zong ki ketin he cho city start he africa ga missionary na chine le missionary chi rai chun azinu dam lo kum som nga wal mi dal ha he ai san no he thanum yo bang mo thu sei tanum tamilin hin he bang dam lo na ji pan da lai la thu sei tam tam lai chun azinun mion hi tin thu se ye ati lai chun city start pakai hasa pu chun azinu le kha thonin
midang thu sei langai lo de hi pathin lungbo hol ri ti nine thusim khat sei pen pa khat la chapa khat he sanganin bazar lama chi taven bazar kai din chi le apa he sangan chunga to na chi le lampya mu ho chun he ka te chapa pi ho angol he bo we a chapa zo to salama to we ti akum kin a chapa to sa a che kin le che chapang pai a phalo bo we pa za ji he pu a pa to salama to ti akum kit than ani na to kit ta ne le che he gamsa sugen thei hone pa chal hone tikit ta akum kil hon ta milung hol na chun agan sa zong hon ta le sangan in sangan khat zong we ti pe ta so ya chu mi him lung hol ho hoi ma chan hung lo hi ye chun pakai lung hol tin pakai lung de e bol ting le krista pakai ka san ta wa ila le ama chon tin pakai lung holin ta san na ki phude tin thangwa nei ko mangote pathinin athu phate bo be sta hen pathin thu gilta langai nong ta icp zalun pathin thangwa nai ga pevin tu hin labung sdenga ECA Central Choir Hall chigoding in kan temin ECA Central Choir Hall pathin ba chela nung sa pe den ma pha ga pe hote
soi la ngei ta le thim dai sha pu ECS Central Choir sunga ki pa thui ga phongovin tun lai program last second a chaina kon chet ai ta in azwa tu lom obunga ding ai don do opi do na chairman executive chairman hinein tin ama phar ki chai chai le ikiman cha now recording secretary ni phar hen kela pai pe hon ningen ka hin te me Long sit and hobung chairman hum le chiung la pelo ki pamin tin tun la offering chu sang sigile zangale som sigile thumahin chi kham khama hom the jong le hobung mi te chunga hong common ball thi sunin san pelo ki pamin te ame pathen pathen tarik som ni lenga ni tha pana tu ni tha chan ge ikiman cha na ho report bol thei dinga kain ji lut hon ho zo se report bol thei dinga kom je in masa pe nin dam na le phat phai pe pathin ka thang wa in chuteng le kiman cha na ho ji lut ding le ching tup dinga ngan se na ei nei thon isia lam kai ho chungayong ka ke pa na lon kain pong lane ape a sim ding hile pe som ni ki tu chet ka hin ji do lanin hi chi hi chom kim ta brief ta ka hin report di hin tin bol khel sut khel ama hi le pakai minai ki ngai dam di vin kaung tau ma sa lane asom gup le ko channa Annual Assembly 2021 Evangelical Churches Association ECCI Recording Secretary's Final Report tin kaji lane ki khop khom na thang pi report khop pi phat sung hi le 25th February in akipanin tunilha 28 February 2021 akichai ding hi ki khop na ailo assembly sunga assembly adinga hung registration bolza hi le mi zakhat le som gate iphawen hi cha hi center choir ho zawlo hi ki khop khom na za hi le gateway akinezin devotion thum chuteng le mi pi tun la banga ki khop khom naw hi nga ve aumin he hi chi sunga hin thu sei ai le mi nga aumin hi cha chu en tu boyong hung zaw he devotion lam kai hi le mi thum apangin he ki khop khom na a la ki sa do za hi le tunil ha chai ne ke chana hung ki sa puma chu la hi som ni le gate akisa do in he chuteng le ki khop khom na sunga hi tunil ha speaker pu sim ho to ki gomin bible chang som thum chet simin aumin he ki khop khom na a report bolza hi le mi som ai in hi chi chun JPM e ho bua umlo extra tu jing ka report hung ki bol to ki gom khom hi ki khop khom na a memento ki pedo za hi le zakhat le som lileni a ki pedo in he chuteng le assembly sunga bible ki hom do za hi le tuni pension ho le pension ho lo akila lutha uksar ho ki pe pumin agomin bible som gate aki hom do ne hi chi ki pa thil pe za chom chom ho ki pe la achung nung pen le su mil thailo ki pa thil pe ki pe chu miss thing ne hat ke salbung ama hi holo guiter khat pe in aumin he khompi sungen vai hom nahi tarik som ni le ku le som ni le sagi sungin aumin thulu na som le gate vel la in aumin he tu kum sang ni le som ni le khat annual assembly in ECA pumpi ading in budget 14 crores 64 lakhs 23,094 rupees pom ahi assembly thulu na dung zuin March tarik khat 2021 apana tutua executive secretary tia iko penu hi
executive director tia ko hiding ai tai zinga pan executive director hiding ai tai executive secretary pu hi som guble ko assembly in ordination abol zat upa hi le mi som le mi ni abolin pastor hi le mi nga abolin so teng le som guble ko annual assembly in pension api zat upa mi nga so teng le pastor mi nga apin 2021 kum sunga dinga pastor candidate mi khat ama chu Mr. Seikhaw Haukip S Haizang IEM missionary ahi kompi sunga program a minchong zo sen aphat kitu tain alo thezin ahi pathin thang vai nom hen kompi sungin offering khat ve tunitha in inei khomvin kidong do za hele 7573 hiji sum hi khotol hobung te kithopi nadin pe ahi ani na dingin report ani na dingin apen pen ho tin kahin bol hanin apen pen ho akhat na dingin copy registration bol masapen ahi le upa demmang ahi hoin kai sau na pen ahi le tarik som ni le in hichin ni lai hin sorry hichin line pung ni le minute som ni le ni ake kain hichin ni la tu sei chu pastor thangkhulet hi akai chom na pen ahi le tarik som ni le gu jingka ahi in pung khat le minute nga se ikai win he thupi sei sau pen ahi le pastor thangkhulet mama ahi kinin 26 ni tha ahin minute som nga le minute ni sung asai ne khompi sunga thupong tampen hi le reverend zk sema thendo ai suteng le khompi sunga taw na mang chompen hi le upa thongsat mongbung mai jing ka khat ai in chom chaket aman e chom dan chu sei the ai vai hom na a member thu do hen lang chuteng le thu sei hen lang ato namuna pa na ding tampen adingar hen do ai le pastor thangjaka ai ki khom na nui na tampen ai lo le mi pi nui sa na tampen ai le 26 ni lai hi in anui sa tu ai le pastor thangkhulet ai chuteng le khopi sunga price za chom aki homin aladinga lom ho ahung lo atam zen pastor ho akila sa ji in hicha price latam pen pastor hile pastor seizalam holmun pastor area hi report bol na a phat latam pen phat lasot pen finance secretary pu reverend thongjamang hi chuteng le report bol chom pen secretary EYD reverend paukhulun ahi chuteng le thupi sei chom pen pastor thongkhutin lal ama hin minute som langa se ase chuteng le church square za chom mun chom apan ahungin ama hola square mi ahung tampen hile m songgel church square ho ahung tampen ne kai khom na mi pi tam na pen hile tu jing vai ke khop chu ai taye al hom na pen hile tu jing ka sunday jing ka devotion chu ahin mi zakhat le mi som langa bo iki khom do ve agenda ki sei sau pen assembly a vai hom na agenda ki sei sau pen chu executive secretary pen executive director a helding ti agenda ahin hi chu pungni ki to che isei bin he kompi sunga thudi pendinga gincha le hlendo chu upa demang thu sei upa ho hi anop nop se ho ahi ve ti hi ahi thu pon them pen upa demang hlendo ahi
Kompi sunga hung pastorate area ho atong pen ahung man pa pen chu ziri pastorate area pastor pule aloy ho hi ve azi choma ho hin vehicle project adinga chempong hi somniwal azu thau he ejiso pen ho hung in tin tu in reflection ti phat kan ji don chu kan sim chai le ki chai ne tai amasa pen ta in hoin vela gari park loading ti a announcement thum ve ta ki bol zom nunga gari park na lai ki muzing zeng hi ngai to kham set hi anina Benera 69 kita do masanga lim ki ka mo chun annual assembly izat chan nam ti ahead do thelo di wa his in tu ni la avela ke ka ki dingin het sa hi athumna executive secretary in kipa thilpe envelope neu cha thumve ahin ki choi haiza ato na aga kinung la ji hi style khat hin ngai to kham set hi alina area mi te price ladinga ahung lo zeon area pastor ho le palai ho phat se a hoin ki khop jing ding ti a thu pon ki bol jing ahin la area pastor khen khat price ladinga a zilo hi ngai to thei kham set hi ngana ki khom na phone ring ton hungin ji hin ai mu ho asu khang jin apha na khat chu hi ahin la but ahin la silent mode a koi je he hon silent mode a koi theile thil pat se hidin gin cha hi agu na kai khom se a speaker ho to na ki do pen tarik som ni le sagi ni tha zan kha che a akido ta lo ze in speaker ho to na di holin avai tham gamun pastor thangkhule in ato na chini tha le chun thum ve jen a khel mani hi lao khat ve to ba na to kin he ato na om ta lo ja chu thum ve ato na khel sa we asagi na upa gaung api dinga pastor area a pastor ho zo se ki konvalui area pastor pu in gaung ahin a lo hina hi zong le lan valui pastor area a pastor a hi zinge ti sumil po te aget na hi le ko na hi paten na ngai tau te isia lam kai lu bo ho fel da tu dan tu sei ki tu dan hi area tina chule hobung tina lam kai hon ium na che wa ipo do wa iman cha the ule thil tampi nawa in te tin ta san au me ako na le chaina zalen mun ECA church te fel dan hi aki khom mi pa ho zo se in ilhun te ngule izi icha teo dem dai jet hiu te hi chan ji tan te bol khel au ma le ki ngai dam hui te ke ma pa san tan te ngei ta thuti ta record a bol pe recording secretary jo ke pa thui ga phongovin tua he achai na pen na vai tha se na le khum khana opa je thungdim moderator ECA ko diu hin konda kahin sunga bol khel to khel se khilom la pa kai mena ngai dam kahin thomin tu hin ama majo se khop naw kum kha dingen pha ipeta wen he mas penin tu chung i khom piu pathin dam se lai pui thum ba tu ni ha chai ni ha sana
khosung le de le beya buina talom lawa sai thi te ngam je i pau pathin thangwa na sang pen kapin a hi sele turil ha ang ki khom vai home member ho na hi bin nu le pa te ho nuwa gol thang na bon saving ka ngai dut na ka zana salam ka hin pb phat mang zo ka bat la pung sagi zo hin lai po ken som phat ka hin la no min vai ha la su sei ding ka hi to ke thonin iki khop bu ka ba lai la ki panan ka dimin ka lung them sunga pathin thangwa nan ka dimin hi chom sa vai sa thu ka sei masangen eca thu sim chom cha khan sei ka the cha te naw te tam pin ne hello du ezi 2021 komin Shillong nehua finance officer in made high posting ka hongin komthon in sorry 2006 kumzo hello 2001 kumzo hin 21 hello sorry 2001 kom hi ahila suti ka hongi 2002 velin scooter kan ki po doin bayar kai ka chena reven thun jangamin leng thei zo ding tam ta sai karin atoli ahila bayar ka chela bayar sunga anu azu dingin a khor hai khatwei a kom ka chir hangam pu pathin tha cha na hin ti lom loma na to jing hi ipin ki ro se lom ham ECA lai chun KCA ki tin lo jong na nei tho hin ka ti la hi tin hin don pa ngam lo kala lo na hi tha thuma hi tai iti dan ham ka ti la som om pui ati ve ti ala azingin ECA officer to la chu KCA officer hi ka chi Reverend Jangthun T Jangthun Executive Secretary hi aruma ka chen Jangthun chomcha ki hodim de kanome ka te la hungen hung to win ati Reverend Thun Jangamin leng thei zo dingin tam ta hin to din ka ki ho pia la thathum lo ka la poi ati iti ham ka te la pi ding ki nei lo hi ka lunga dong ma mai hi chun iti dan ham ta chom khat pi ka ki ho lim pia som la pai din mun ha sa dan ho sen cha kon chun simola hompi annual assembly a hungin lang observer in hung pangin 18 ei ko ka pana la financial statement finance secretary Reverend Jam ko thang hin to retire tai thingkang phai aman report about in ala kum thuna sumwal chu lagni vet avare ati ala ati cash in bank hizat ati ka go ala ken question khat ka dongin ahi poi ke account mi ka hi cash in bank la cash in hand go phom la sum wal to ke bang di la khat wala ki hi iti da ham nei sei pin ka ti la a sei nom point ai poi long se tain sei jing ka ti la a hung dingin ke phat lam sa in hi chi hi ti a hi aki banglo se hi pastor ho wakar dang ho ha sabe se hot advance lo akilaw ai lo hala abang bagin loan akilaw ahin hi ja su ki banglo hi ang ki su to hala aki bang nai ati hi je tu isumla payo din mun anahin pathen long se din executive finance committee member ka hong hi in lai konin ka golpa Dr. Didi Haukip to panahong kilai ahila pathinin eom piven lam kai dam dang zo se jang hiti sun thanom tal panong kila khomen hile tu sunga sumwal ine ho closing balance scroll khat wal ho ine ho ka gen la no bi ka sai pathin hi aphan lom ti lo saving ka bon hi achu cha te naw te hon na het lo diu hi za a background chom sa kan se hi bible chang khat ka sim no min sermon bol ju ka hi pon hana
gi cha hi bin lam sam jala som ni lugu chang khat chang ni chang thamin siminge pathian asem phat jia thang na sagul keng khai la pakain zayon asem phara kile do sakit phat in ke ho jong mang ne ho bep ka hi be hi chun ka kambem be min kanu zun le kile pirin ki pathu ka sejui chuin mi hon namtin vai pila aseyun pakayin thelo pi ta bol pi ta ve ti ve e hodin pakajin thil na sta ta abolin ikipa ta ve pathin na thu e hodin thal pathe bo pi ta han hoi kasama mandi kasama ma hi chi hi ho ECA ho bunga dingin tunil ha hindi kasabe sen pathin aber ka thang wa hi pathin hi bel ta hi da pathin in the bedouin tunin apha chan wakar hong lo alai sule pension hong lo ki la be thani tha thum lo la the lo ti ho ta pun na hi la pathin aphat be se ya si kan sim do hi sule khum khana ini masangobin ki pathun sein katin azovin executive chairman pan lampi an sei tai a background tham takhan in sei lang zalan munte zalan mun hi kaular khwan hausan na hi aloi nu ko phoneng hi classmate kan hi win ko winning to mono high school la hi che khu asim thon hi ke jong phaten ka galut khapon gala hi holmon law ki chiteng la ka gal mu zap zin ni khat hilama kong thai sun a hoinu ka vat la lin ka sama mai ka kin ki pa pi the hi che executive committee in computing ka seiva su hi che ho hi keman says kana bol hi hi chun dunia hilaya kompi i bol the nau hi says sun chu kia kon hi ti ke le ke hung ki phat se ta ding ka ti chairman pa jong ma tam ta ki phat se nan ke ong khat be hong ki phat se ing kate ko dar khwan la ko phal ning chul ho bu mi te hon he deu chu hilai hi moderator pun says abol je hong ki bol kha hi ti in happy win lang achuwa ho sapa hin ho bung lam ka ho zo si na bon chawa na chungwa isia mi zo si tha kherin ki pa thu sang ta in kan phong in hi chule ne la sa hi ke hi ta sa dam the na zo ta lo zin no ne zo si ka ne the ta lo zin lama ka ne zin a hin ilaya atam zo se danin ne la sa ki tu ma jing ati zo se zalin zong na sungwa a benin ki pa thu kan se ki na hi subana tu chunga assembly vai hom ma registration bol mi za som git iti bin am ho zo si na min cheu phte pong katin na chung che ba pakai min ki pa thu sang ta in kan phong in hi ise bangwin yani khat bani vai hom na o min executive director la executive secretary chung chang thu azawa recording te an phon bangin pungkal ni se khoje ti lo sun adam chu e ma cha boi lo bin zun zali chi the i tho zo se ka ba hi la masanga vai hom na ki ko tuwa ki na di dia anong te su tunin pathian cha te vai hom di do ri hom the ta pathian ka thang vai he no zalin boi lo hi vai hom the win a siong su twa executive secretary le director thu jom ki la na ki se pu hi ti khati tia kang ka ka se ba so ta ka se zo vote ki tha tu tha da pa ki zo pha na khel dinga ki pa sa hin vai hom member ho zo se chunga pakai min ki pa thu sang ta kan se na hi chubana kwai hu ho zo se je la ba ya ko je kho ya ho a ko min chin pha da jing ka ten am ho zo se pathian ba sa la ngai ta hung sa pi a chung che ba pakai min ki pa thu se na hi so le adin isi acquire am ho hi mun zo se ke hi lami ka hilo wagin la hi ka nangai nai la so ho ka nangai sang ma mai nuwa gon lang hin kho i khan don lai ta pakai ba sa ya hi ta banga mun zo sia i si na choi hoi hi lo pi ka sai no ho zo si zalin pathian ka thang ban na chung che ba pakai min ki pa thu kan sei na hi
nào tia sa tia ho na hin khomandan pathin lo pin dingin mangjing ovin lang zo phat la jinei thei chanai thian hum zo pathin lo pin nei vin lang hi vin tin pakai minin kadei sa la kan phong kin hi khabe masani 24 nin kin pension mai sam kan bolin ra hin ko ti hom ka tiu la la boi be se je ke phat la men kan ko thei po vin ke kin chula ma om ta pon tin pathin nin dam nei pi wa ka sa te ho jinei na ba om ma la kan ko di hitan ti tu zo ai ke kin la ko man lo hitai te thiem ta vin dia kong tau ke hi chule hi je iki khop nau hi live telecast jing ke hi WhatsApp la na ve dau sun an ki phongen hi chi phaiden ise ho bung le internet free ai to piu thangcha hangzol chunga jong ke ba tu sa tai phong win hi lai hung lo hon jong aung na internet avat thei live ki ve thei hi ti ya so kai deu ka ta sanin chubana tu ne ha hi tia ki mo khan deu ka nom pu hom khana hi ka bol nom nai pu mi hi za rum ki honga khat be pathen wa se lai sa i lam deu ka nom men hi ke hi na sei bangen lami ka hi lo wangin la ki sa ro ka nom pu itu la chu sa khat ka than nom men ho bung la zani la som lagit kan la de ma khat hin jordan lui piu gal i kai khom ting le sa te lo pi imu dingu lui pi kamanial sim sen lo bang ding hi chu vat nom ke dang ta hi ding hi ti hi zo le ise koi te lam kai pi un tin pathian ba choi la mi pin dinga isa de khu jo phat la khum khana taw na emanu le phat ki sai ding hin e chun ise koi to sung long se ten la hung vin lang la bu zo hilai om men hung ki la vin lang e bon wa idin wa pakai e wa soi diu hin ko cheu le taw na man ma sa khum khana hi cheu la